Pasensya ka. Iti kailangan titulong kat awanak na pagkakitam. Ang kuman lang si ka nga na protektaan. Dagmal ka. Sabali gamin ti among nga proteksyon. Siguro gamin. Ano talaga nga para ti maysa kan maysa. Pagkita am gamin nga ti babaeng ano ti barbas na. Tapos, bangag pa'y ta boses mo. Di ba impadas kumat nga in shape? Yes, we tried. Nagtubo manan. Tapos sinipit kumat lang ti boses ko. Managamin ti Adam sa apple, so nagbangag latta. Yang araw ti kayat mo, ipipitat nga ka na yun. Ang sakit ko, ipipitat ni boses ko may sa aldaw ang sasawa, tapos ipitat. Palibhasa si kahan mo nga napadasan nga matunsil. Ang sakit. Kahit ko nga thank you kanyang. Kadagin memories. Nakita lagi pictures ta. Mas data nga soulmate nga kalding. Itlog mo? Sika lang at yung grup mga kalding ang kang agiramraman. Gapo dahi ti barbas ta nga duwa. Noapay gamin nga agkaruprupa ta. Kunada amin nga agkaruprupa. Soulmate. Hanmat gayam nga agpaiso. Yung oray man kasta. Naragsaka nga naragsaka. Tarupam. Naadalang ko matiigam ko nga marapaitad ta. Ipangalngal ko kanyang. Nauna. Nakapapait man tarupam. Aywanam lagta. Tabagin. Basta no adati time mo. Pag-ship ka kuma regularly. Tatarupam nga talaga. Agrup-rupa ka nga kaldingan. Ipiya pa di kalding nga uri agngal-ngal ti may sa aldaw. Isa day ta ugalin nga kasla nga ugalin ni Lucifer. Amom, awan ti konsensyam. Paasaam lang ti babae tapos kaibati ka. Kapos bata grup-rupak nga kalding, iso nga isida na, iso nga isukat da. Kunang bahang ko nakita dyan sukat mo kanya. Kunang agrup-rupak nga flower, una a flower ng cactus mo. Siguro, talaga ang hanta nga para ti maysa kan maysa. Apay di mo inaklon, inidamo bayan. Siya